Musta ka kadi itang biyag ko, siya kadipay ti malaglagip mo. No siyak man bilang tikas mo damagan sikat ina ar-arap paapen. No siyak titoyo ang pagtanaga pasasarita daytoy ladawan ket kada awang mo telepono'y sutinge daytoy barukong ko Nagrigaten long distance nga ayat itten na ti iliw ken panas nagina ti oras nga labas gaput karayo adi maipapas alawen agan-anos tabiyag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta tisiga ken sugno tasiksikala inay ayat ko. Uray adayo ka diti arpat kasla asidig ka latakan niya taday tatimek mo no mangiga umanayan tungo aliw-liwag. Day din tugot ko sa pata hindi ko ta awan imulit na ipuso nugaya maulila at dami iliw na kansiga Nagrigaten long distance nga ayat item na tiiliw ken panas nagina ti oras maglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan-anos tabiyag ko idayan mo dayta telepono rantayan ta tisega ken sugno tasiksikala inay ayat ko nagrigaten long distance nga ayat itten na tiiliw ken panas nagina ti oras yang labas gaput karayo adi maipapas alawen agan-anos tabiyag ko idayan mo dayta telepono rantayan ta tisiga ken sugno tasiksikala inay ayat ko tasiksikala inay ayat ko. Thank you for inviting po, Maestro. I love you too, Maestro. Promise. Promise mo.